Ira ama, ira ina, batalifusa ni omasi o Yesu, uowai ami fefu ya aho. Faluha itazui bagang renua basa-basa tutu ba channel YouTube YKB Bahasa Nias. Bafatua letabaso da romalilo walangi, si ofena da talau mangandre, ta andre va abele soroi keheha, mangandre ita. Maiga mangandre mangalulu tanda fenau soaya, be ehema vanuturolal, ena fanurie ke taromalilo walangi andre, ebe ehema va abele, ba ebe ehema wala keheha samotohi badedema. He sama zebe taromalilo walangi andre, bahasa nema samondrongo melalui YouTube YKB Bahasa Nias andre. Tologa soaya bafahobu ginate andre. Bada Yesu Keriso mengandra. Yadu. Ira ama ira ina batalifusa ni omasio Yesu. Taroma lilo walangi ni basoda basito bali angiranua damahe tehala moroi bambuku renungan wasiat kekal. Batu honi potohi hedaya yadae duma-duma wa'a enon. Berdae data baso ia moroi bagama ulali si boho bazura Yohane fele delu ngavua si Sara irugi zi fele bitu ba ngavua telu ngafla Sarabe irugi telu ngafla lima. Basia ani angerenu sida tabaso ia bafaza fele delu ngavua si Eva irugi lima. Me imane berdae ilau muzizio bazinga meza. Ibu kain baru nia sebuah, ibu belembe lebih-lebih nia. Ifaduwa yawa bagarawa ni dana, ibertaiga isasai gahendrani fahamia, ba i otufoi fauma lembe sisoba lebih-lebih nia. Ira ama, ira ina batalifusa ni omasi o Yesu. Atondra salawa sonrenia. Bafa adoni dede badoi sebuah ira ina etola tobali sangoheke basangai toi ira. Hewa ai atoge indra salawa sonrenia samalua satu le ira. Simane basoi Indonesia adre. Ba aton rasalawa sonrenia. Baleto bali duma-duma bani hasato ira. Bataan regei sahagulu, mesona sa ira gei drasalawa sononiae samalua halawa sisuhi bagotalua niha banua sato. Ira ama, ira ina batalifusa ni omasi Yesu. Yesu andre duma-duma wa enoni sononiae bazatul. Salawa sononiae niha batenga haba vehede ifalua. Hewa ai oya, vehede, si sofa abel soroi ba vehede, ni faemania andre. Bahiza sa, sinduhu-duhu, va Yesus salawa sonrenia babangai halewe. Ya iya sa, zinomoi enoni, solo oroi sa Yehova andre. Sito oloniasa, drani fahal zanasai gaheza mahal ya ira. Bada oroma heda wa Yesu zombali famohoni zito andre hera. Yesu zanasai gahen drani fahaniya. Yesu zito bali duma-duma vale faya. Wasa bale hadoi fango sebua. Ha fangide ide da eni forma Yesu Keriso. Mei oroma zikala fa oriso hadu basola kemi andre ba niha kulidan. Ira ama ira ina batalifusa ni omasi Yesu. Tenga berba asalawa, batenga berba oya kohtania. Bahiza sa berba malu halewe fa enoni soroi bahabadut. Da eba mula kemi niha. Bada eba musatua ia andre daniaba tefosumange ia. Bano i oroi si heda
ya noi oroi si kei hendrani faha ena ela o zino ibe duma andre Yesu banua keriso tera salawa sonia banua keriso andre sile tolale tafaduhu bata oroma duma sino ifaha Yesu andre he babe hede bahe bagamuata da seroma tefu behede ena emei fangotomosi ba famaro dud ira ama ira ina batali usen yo masih Yesu fa asalawa andre batenga lala babe amai to bali samatur bahiza sa ena oto bali duma bagamuata sisuhi babe amai enoni andre soroi badudu babu halwa gaya ia abu bale fayawasa ba alua bagide ide andre bano amuata zalawa basonania va enoni banua keriso fa ato balida nia keriso ha bere gondrita amuata sisehi baduma sisehi bawe amoi enoni andre da ni oroma Yesu bakhena si manu da taroma lo palang kheta baji ma andre ya to bali haga balalada bamoi fangataro dudeda baba enoni sisuhi babolo taro malilo walai ba data fuli talo mangan heso aya soha gelu taro malilo walangi andre meno ufarongo gekema hevoisa duma ni falua Yesu keriso hedrani faham pangide ide fena lo walangi andre ba omasika ma ohia da soai be khema ba abul be khema ba atu ba be khema soaya polo fefunga wala sino orisi khema andre sau hagalo tua Yesu badai me no mangadraga ya tu airu kita ganger nua dama babai olivo ita like subscribe bagikan batohu ke banuriai ke banyak satu tanabe nano falu azimane bano hale si foye kabe babanuriai ke turia somusodede bayam fawo ita lo balai sau hagele ya aho